Bayastan filimiz tartuolayt. O kudretli Kuday, kayrımdуулугуң menen batırlar oyununa girip jatkan balban bileklerдің антын kabul al. Babalar muras kaldırgan erenlerдің oyunu gök börünü başlap jatıp Kuday aldığında bu oyunga ak жүрөгүм girip erejeni buzbay tak saktap ak oynoyum dep ant berem. Amin. Vakit baştayız. Geliniz. Selamünaleyküm, hürmetli peygamber. Bana bugün Tümtar ayının ülkesezi. Intimak kılıp, tapsınlar daim şunday.
Siler için şu kulak kılıp verilir. Az kına yerden kıcıldatsalar onda bol. Musulmanga tüyle gelmey turgan iş yol. Şakaslardan palvanı 8. kılardayken, Sultan'ın palvanı 7. kılardayken. Başta aldı. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Başta aldı. Ortaga, 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 ortaga. Eki gökjal kagıştı, hajal jetken ulakta alakandar kırıştı. Alga çigitler, atırlar gülüktür, kaygazansı doldurar, karı kolçun bilektir. Bana bulsun kararı, küpürdür kanadı, bu baylar gömüdü, bulağını saladı. Bu baylar gömüdü, bulağını saladı. Sakallar kıykırıp, çiş yigitler ışkırıp, toru açan ulaktı takımına kıstırıp, külü deldi şıkkılıp, gülüp barı kıpkırıp, göğsü geldi taymaştın, gülüktörün çaptırıp, ulacı git şardındı, ulakçanı tartıldı, haldı gitti gökbörü, kana suyun kalkındı, tulbarındı top top top, tuyak üçün jogot top, kızı gelgende, kızıl gamsı togot top. Alga çigitler, atırlar gülüktür, kaygazansı doldurar, karı dolçun bilektir. Ortaga, 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 ortaga. Bürüdür kanadı, bu baylar gömüdü, bulağını saladı. Bu baylar gömüdü, bürüdür kanadı, bu baylar Ustaş, ustaş, şu uğraşpay. bulağını saladı. Bu baylar gömüdü, bulağını saladı. Bol de, uçuraş ekön. Uçuraş koğulu, baskıla bek. Askerbek sağ üstümdü kıldı, gördüstür. Bırak, eköne 1000 somdan beri koğuşlar. Öz üstüm ballar, ekö öten. Attılar, beraka gençler suranı çemi. Allah des, şuraya gel. Omi, çok rahmat tuğanlar, azı birinci mınake taka ıldık maraga taştalat. Birinci baygöz, jorku maraga jetkirgen adam tuğanlar. Bizden Alısqa Amerikadan Aybek sponsor akabızdan 5000 som tuğanlar birinci bayga. Çüregile. Hazır ıldık maraga tüşet. Kim jorku maraga jetkirse. 83 Orazaliyev Aybek. Amerikas Chicago şarına kotorgon 5000 som akçalay alazgar tuğanlar. Çüdegile palmandar. Sucalar karayız. Ratsa işte otat. Kamera tartı otat. Primoy efir. Taz algıla. Birinci bayga get otat. Düştü jerge düştü. Taştay veresip. Akbaşat'tan Muhammed Palvanlık şöyle ha. Bak ikinci bizim baygayız ıldı kımaraga jetkirezin Joken ekebizden Sumsardın ardakты atılı Joken ekebizin atынан Nabor Pasudu. Tuğandar albatta birinci maraga Akbaşat'tın palvanı Bürsa Alapka rayonunun en aldыңкы palbanların қатарын толықтаған Muhammed Palban 5000 сомға таштады.
5000 сомго алдындагы ат. Шакафтардан 92 Самарбектин көк куш кайман аты тугандар. 5000 сомго ташады. Чүдегиле палбандар. Меканыбызга ардактуу атылыбыз Жөкен экебизден набор пасуды тугандар. 3000 сомдук. Судьялар карайбыз. Ылдый кымарага жеткириш керек. Жо башка бирөө жулуп алды. Жул кетти. Жулушуп атат, экөө тартышып атат. Судья карагыла, көрүп атабыз жерге. Тойду бай кылбайт дейт, тойду март кылат дейт. Байгене март адам саят мынаке. Чүдегиле жогорку марага жеткиресиң, байген аласың. Чүде балбан, чүде! Сапаш балбан 92. Мынаке камырдан кыл сурагандай чыкты жаматтын атынан, аразынан. Эсеп жерге түштү. Жөкен экебиздин байгезин алабыз эми, келебиз. 500 долларлык набор пасуда, үстүнө 500 сом мынаке. Канайсың бул? Этият болгула, палбандар. Палбан, этият болгула. Ылдый кымарага жеткиресиң, уюштуруу топтон 1000 сом. Ылдый кымарага жеткиресиңер, уюштуруу топ. Сумсарын тымагына 1000 сом тугандар. Палбан кулаза эл тааныйт дейт, ат кулаза жер тааныйт дейт. Чүдегиле палбандар. Мырзабек, чүдей берике, молодец. Сапаш палбан. Сумсардын кулуну 92 жылкы. Менат өзүбүздүн Сумсардан Бакшакебиздин кайман атып байкашка да чыгарды тугандар. Чүдегиле судьялар карап коебуз. Судьялар карап койгула. Эсеп эмес айтып коебуз. Кийинки биздин байгебиз трибунага алып келесиң, текен алмаштырабыз. 1 килем 500 сом. Эсеп экен, палбан келип кой трибунага. Жогорку марага трибунага алып келесиңер. Ким чыгарса трибунага 1 килем 500 сом. Трибунага алып келебиз, трибунага 1 килем 500 сом. Азыркы биздин ылдый кымарага жеткирген Акбашаттын палбаны. Трибунага. Курманбек 1000 сомго ташады. Асат, ташап кой жерге. 1 килем 500 сомго Акбашаттын айтулуу палбаны. 500 сомго 1 килем 500 сомго Асат палбан таштады, минген ат. Так, Кытай сайдан жеңиштин буранда Асат палбан. 1 килем 500 сомго жеңиш мырзанын бурандык деген атында. Палбандар, ылдый кымарага жеткиресиңер. Сумсардын ардактуу атылы Усубалиев Тургуналы Тукакебизден 2000 сом тугандар. Ылдый кымарага жеткиресиңер. Усубалиев Тукакебиздин атынан 2000 сом. Судьялар карап койгула. Ылдый кымарага ким жеткирсе, Усубалиев Туку акебиздин атынан 2000 сом акчалай белек.
Karatöy'den Baqıt Palban tuğanlar. 2000 so'm akçalay. Atı özünüken tuğanlar. Kayman atı Tyson eken tuğanlar. Tyson. 2000 so'm akçalay bilek. Bilengen güç ketmez. Omeyin. Omatın berin. Çüdey ver. Baqıtın özünü atı eken tuğanlar. Nakey. Kayman atı Tyson eken. Atın ortasına kamırdan kul surganda çıkıp ketdi bir palban. Çüdegile palbanlar Bayas palban okşaydı. Jasat mı kim? Ebaylı jerge düştü esep. Bayas okşaydı. Ildikı maraga jetkirezin. Tereksaydın ayıldık kengeşin deputatı tuğandar Melis akezin atынан 2 plet. Eski toraga Tereksay ayıl hökmetin ayıldık kengeşin deputatı Melis akezin atынан 2 plet ıldıйга taşlayız. Hazır Жогорку Мараga özübüздүн Каширский Дордо эмгеги кичине бар, өзүнүкөлөрүбүз. Bayas Palban спецформа 500 сомго ташады. Молодец Palban. Молодец. Мынакей спецформа 500 сом. Пойдёмго чыкканда кийип аласың. Ат кимдики Bayas? Акбашаттан Айшереген атын да чыгарды тугандар Bayas Palban. Не болду? Ылдыйга жеттиби, жетпедиби? Болду эсеп экен. Трибунага келип, Melis X төраганын атынан 2 плет алып кетесиң. Алишер. Так, теке жерге түшкөн база судьялар карап койгула. Жогорку Марага жеткиресиң. Сумсар ынтымагынан 1000 сом. 2 плет. Жеңиш, Кытай сайдан жеңиштин универсалында чыгарды тугандарына ке. Молодец. Жеңиш красавчиктин аттары да красавчик. Бирин артын бири алып атат буйруса. Караса камырдан кул сургандай чыкты мына ушул Palban. Мынакей Чүдө Palban жеткир. Ай, эсеп эмес, жерге түшүп калды. Улан Palbanды. Мынакей Palbandардын деле колу талып калды. Мынакей теке оор. Чүдөгүлө. Жогорку Марага жеткиресиңер Palbanдар, 1000 сом аласың. Аяктардын каны туман кылат арканын, ага тийсе мыркырап баштын чыгар талканын, ор текедей түйүлүп ороктой мойну ийилип аршын керет аргы. Жогорку Марага жеткиресиз Palbanдар, Жогорку Марага. Кадыр Palbanda кетип атат. Кадыр Palbanda карын көрдүн айтылып Palbanды. Мынакей аттын кетиши карагала бир кайылы болот. Эсеп 1000 сом. Ташай бер. Жерге түштү эсеп. Ылдыкы Марага жеткиресиңер. 2 подушка үстүнө 500 сом байге. Ылдыкы Марага жеткиресиң. 2 подушка üstüne 500 сом. Kadir Palban attın kayman atın ne? Ada eken atı eken tuğandar. Algara eken algara. Kayman atı tuğandar. Молодец. Kadir çüdey verikö. Ылдыкы Mara bıçak var. Ылдыкы Maraga жеткиресиң 2 pat ile. Kurbanbek Palban. Karın Kürt. Жалпакташ. Көкбөрүдө кетип атабы. Ылдыкы Maraga жеткиресиң 40. 2 подушка 500 сом. Так, жетти куку. Жерге түштү, молодец Palban. Кийинки Жогорку Maraga жеткиресиң. Уюштуруп Сымсар ынтымагына 1000 сом.
Bayge algın dep ata beret batasın. Elli jıyılıp baştalganda bu kumar. Terler suday koyulup koldogondor çuğular. Ezim mıkçı bitçir. Жогорку марага жеткиресиңер палбандар. Уюштуруу топ ынтымак, сумсар ынтымагына 1000 сом. Alga jigitler atırlar gülüktör. Çay kazandı dolduran. Куку палбан трибунага келип кой, байгең алып кет. Ылдый кымара кылган Курманбек палбан болду. Жалпак таш. Алдына минген аты көк бөрү туугандар. Молодец Курманбек, билеңген күч кетпесин. 500 сом подушка. Кана подушкалар бердиле. Жогорку марага келип атат. Сумсардын айтылуу балбаны Акылбек балбан. Чорный дельфинде. Чорный дельфинде Акылбек балбан. Чаткал району Сумсар району. 92. Мынаке 1000 сомго салып атат мынаке Акылбек балбан. Молодец. Билеңген күч кетпесин. Өзүнүн аты туугандар, кайман аты Чорный дельфин. 1000 сомго салды туугандар. Молодец. Ылдый кымарага жеткиресиңер. Жекенеген атынан набор пасуды. Акбашат Алабука районунун палбаны Илас палбан да кетип атат. Кайман аты Шоколад да кетип атат. Самарбек Шакаптар 92 Самарбектин аты Шоколад. Эсеппи палбандар. Судьялар эсеп деп койгула. Эсеппи болду. Илазыкке келе бериңиз байгеге. Кийинки жогорку барага таштайсыңар. Уюштуруу топ Сумсар ынтымагына 1000 сом. Акылбек текен акыбал жакшыбы? Болду дагы. Tay kazandı doldurar. Karı dolgun bilektir. Kara bulçun kara güç. Bürübü kana. Жогорку марага жеткиресиң 1000 сом аласың. Баяс палбан Карыгүл. Жерге түштү эсеп. Ылдый кымарага жеткиресиң 500 сом туугандар. Ылдый кымарага жеткиресиң 500 сом. Азыр Илас палбан 92 Самарбек Шакаптардын атынан набор пасудуга салды. Алдында минген аты Шоколад туугандар. Илас эке молодец эке. Бар болуң. Өмүрүңүзгө береке. Чыдай бериң. Баяска 1000 сом берип койгула. Баяс мынаке. Ат кимдики? Акбашат Алшереке. Акбашат Алшереке. Так, минген аты. Баяс палбан 1000 сомго ташады. Ат чыгылганда токтоп тургула палбандар, а? Палбандар ат чыгылганда токтоп тургула. Байге табылат. Бири-бириңерди карап койгула. Ылдый кымарага жеткиресиңер 500 сом аласыңар туугандар. Ылдый кымарага. Атты жетелеп кой, Атты. Алды кымарга. Түшүп калган болсо онда болду. Ылдый кымарга ким жеткирсе 500 сом. Болду, эсеп эмес. Так, ылдый кымарга жеткирип берип койгула, ким алган болсо. Стоп, токтоткулачы балбандар, Аут. Болду, аут. Стоп дегенде токтоткула. Стоп. Трибунага алып келесиз. Уюштуруу топ. Судьялар трибунага алып келет экени. Эсеп эмес, трибунага алып келет экени. Болду, стоп. Палбандар токтотобуз. Трибунага алып келесиз.
Аут болды, аут. Трибунаға алып кел, трибунаға. Трибунаға алып келгіле. Еш нәрсе байге жоқ, трибунаға алып келгіле. Текені алмаштырабыз. Сом. Кимде кетіп атат? Кимде кетіп атат? Жоғарғы мараға жеткіріңіз, жоғарғы мараға. Палбандар, ылдыға есеп емес. Жерге түштім, есеп емес. Тартышып еле, талашып жүрділер. Жоғарғы мараға жеткірген палбанға байге алады, туғандар. Жоғарғы мараға кетіп атат, бұйырса. Жоғарғы мараға кетіп атат. Самарбектен Чаткал деген атында Мухамбет палбан жоғарғы мараға жеткіресің. Есеп жетті мұнакей. Ылдиқы мараға жеткіресіңер. Чудегіле палбандар ылдиқы мараға. Біздің Ботабеков Ханбек Тағауыстың ұлы Ботабеков Бақыт Мырзадан Москва шарында еңбектеніп жатқан Бақыттың атынан 5000 рубль туғандар. Ылдиқы мараға жеткіресің. Ылдиқы мараға жеткіресің. 89 Ботабеков Бақыт Мырзаның атынан 5000 рубль. Рубль қылып аласыңар. Так, Мухамбет палбан келіп қой. Самарбектен Чаткал деген атында Мухамбет палбан 1,5 сомға салды. Ылдиқы мараға жеткіресің, 5000 рубль аласыңар. Чүрегілі, Сымсардың құлыны, Сымсардың палбаны. 92 сила Ақылбек палбан өзінің Черный дельфин атында кетіп атат. 5000 рубль аласың, ылдиқыға жеткірсең. Так, Мухамбет палбан 1,5 сом. Так, есеп түштігі. Болды, жерге түшкен базар жоғарғы мараға жеткіресің. Біздің азыр жағылы келді, біздің Соломада жағы магазин ашылып тұр. Пантера муравейлерді сатқан туғандар. 1000 сом спонсировать етіп кетті, 1000 сом ақшалай белек. Жоғарғы мараға жеткіресің, 1000 сом. Hazır 5000 рубльға Сымсардың құлыны Ақылбек палбан өзінің Черный дельфинде. Молодец. Машалла деп қойылар. Жоғарғы мараға жеткіресің. Пантера муравей магазин атынан 1000 сом. Пантера муравей магазинен. Ошал магазинден магазин майлы сүтті болсын, клиенттері көп болсын туғандар. Маласыңар. Не oldu? Жетті теке? Жетті жеткен жоқ па? Жетті, есеп. Не дейт? Тоқтап тұр мені. Мен өзім айтам. Так, ол текені талашпағаламда башқа теке ылдиқы мараға кетті туғандар. Чүді? Трибуна алып келер. Ылдиқы мараға жеткіресіңер. Сапаш палбан 92 Сапаш палбан Ақпашаттан Жамалдың атынан 1000 сомға таштады туғандар. Қайманаты Нұрқашқа қысқасы. Теке ылдиға түшкен болса жоғарғы мараға жеткіресің. Ұйыштыру топтан 500 сом.
Жогорку мараға палван, жогорку мараға. Bir palvan jogorku maраға саманын эсесип, таша берген болду. Бакыт балбаны. Комсомолдан bir palvan 5 сомго ташады. Ылдыйкы мараға жеткиресиңер, 1000 сом аласыңар тугандар, кийинки байга. Кимдин аты? Комсомолдан Шекербектин аты экен, алдындагы ат Кайман аты. Пуля экен тугандар, өзү ham пулядай эле келди. Атына заты жарашкан. Bir palvan действительно пуля экен о атчы. Но жыйындан бир сурул эс чыкты го, бир камылдан. Молодец. Кутпазна. Ылдыйкы мараға жеткиресиңер, 1000 сом аласыңар. Бәлі кетіп атат. Кимде кетіп атыр? Ылдыйкы мараға жеткиресиңер, мына ат деген ушундай качыш керек мынакей. Ылдыйга жетелеп койгула, атты жетелеп койгула. 1000 сом аласыңар. Эсеп жерге түштү, эсеп. Жогорку мараға жеткиресиң 500 сом. Жогорку мараға ким жеткирсе 500 сом уюштуруу топтон. Жетпей қалған болса эсеп эмес анда. Кел атат тона. Келер, жеттиле, пашты жеткен эле. Жогорку мараға жеткиресиң палван 500 сом аласың. Кимде кетип атат? Азыр буга чейинки ылдыйкы мараган Эламан палван. Шакаптардын палваны, ат кимдики? Кытай сайдан Нурландын аты мынакей 1000 сомго салды Эламан палван, молодец. Жогорку мараға мынакей 500 сомго таштап атат палван. Жогорга Баяс палван 500 сомго салым салды тугандар. Ылдыйкы мара палвандар чүдегиле. Ылдыйкы мараға жеткиресиңер палвандар, ынтымакташкыла. Америка, Чикагодон Оразалиев Айбек экөөбүздөн 5000 сом. Америка, Чикагодон которулган 5000 сом тугандар. Ылдыйкы мараға жеткиресиң. Кары күрдөн Саатбекен аты да экен мынакей. Баяс палван азыр 5 сомго таштаган. Палвандар, ылдыйкы мараға жеткиресиң 5000 сом. Оразалиев Айбек экөөбүздүн атынан. Чүдегиле, ылдыйкы мараға жеткиресиң. Судьялар жакшы карагыла. Ылдыйкы мараға ким жеткирсе 5000 сом. Оразалиев Айбек экөөбүздүн атынан. Америка, Чикагодон баргарга салам. Кана палвандар, ынтымакташабыз. Кана Америка, Чикагодон Оразалиев Айбек экөөбүздүн атынан 5000 сом. Сазда аласыңар ама. 99 сыйла. Чүдегиле палвандар. Жумадил. Мындай адамдар 10 жылда бир жолу туулат. Мынакей галя кайнап калды тугандар, ынтымакташабыз. Ылдыйкы мараға жеткирген палван 5000 сом аласың. Чүдегиле.
Kara bulutsun kara kuş Köpürümü kana düş Kupaylardı göğüdü Bulağımdı saladı Çılgınca gitti Ratırlar gülüktür Kay kazan Qarab qo'yg'lar sudyalar. Sudyalar qarab qo'yg'lar. Ildiq Maraga jetse 5000 so'm. Jetdi Sadirbek. Esep deydi sudyalar. Mirzayak Palvon tribunaga kelib qo'yku. Jorqi Maraga jetkirasing. Sumsar intimaq uyushtiruvdan 1000 so'm. Раз. Байғал отыр, раз. Музыканы өшіп тұр. Палван келгенде музыканы өшіп тұрғылар, раз. Звук беріп қойшы кішіне қатырақ. Так, Мырзаек Палван, Көксеректің Палваны 5000 сомға салды. Көкташтың Палваны. Майдан бі? Алдында менген ат. Бірінші майдан Қаны екенін. Қайман аты Тұлпар деген атында. Мырзаек Көкташтың Палваны 5000 сомға салды тоғандар. Jorqi Maraga jetkirasing uyushtiruv topdan 1000 so'm. Jorqi Maraga jetkirasinglar palvonlar. Ketotat jetdi qarab qo'yg'lar sudya. Eseppi sapash. Palvon tribunaga kelib qo'y. Ildiq Maraga jetkirasinglar uyushtiruv topdan 500 so'm. Ildiq Maraga jetkirasinglar uyushtiruv topdan 500 so'm. Jorqi Maraga jetkirgan palvon kelib qo'y tribunaga. Sabash kim chiqardi? Jo'yt ber. Так, Jorqi Maraga qilgan palvon kelib o'tadi. Jorqi Maraga qilgan palvon qari kurdim palvon ekan, formasini ile. Atın kim? Qarıküden Matqulken nerezip? At Xitoysay qanat, Aqbörü. At Xitoysaydan qanat gen atigen Aqbörü deydi qaymanatı. Malades uka çağır. Ildiq Maraga jetkirasinglar 500 so'm. Buyoqqa. Bo'ldi. Az. Bo'ldi. Ildiq Maraga jetkirasinglar palvonlar 500 so'm uyushtiruv to'g'lan. Zavaldan Stanbek palvon at kimniki? At o'ziniki kekillik ega qaymanati. No'g'u Jorqi, no'g'u teke chalbay turganlar. Jorga jetkizib qo'yar. Muqar palvon. Tashlab qo'yar. Ol chalbay. Boshqa teke tashlamiz Ildiqqa. Ildiqqa boshqa teke ketdi. Ildiq Maraga boshqa teke ketdi turganlar. Ildiq Maraga boshqa teke ketdi turganlar. Jorqi Maraga jetkirasing 1000 so'm olasiz turganlar. Hazır Jorqi Maraga jetkirgan Aqbashatdin eng mıқты palvonların qatarını to'liqtaydi Muqar palvon. Muqar palvon at kimniki? Alsher ekanning ati. Xudo qalasa bugungi Irkesede buyursa 5 yol var, 5. yol çıkardı buyursa. Malades Muqar
Жогорку марага жеткиресиңер палбандар. 1000 сом аласыңар. Ат кимдики меники? Өлен булактан Бектүрекенин аты экен. Кайман аты Көк ат экен кыскасы. Көк сулуу. Айда жылас. Кана палбандар чудегиле ылдыкы марага жеткиресиңер. Уюштуруу тобунан 500 сом. Чуде. Түш калды жерге себемес. Ылдыга жеткиресиңер. 500 сом. Bana polbanlar çödegille, ıldıkı mara жеткиресиң 500 сом, уюштуруу тобунун атынан. Tişti, жерге tişti. Bana palvanlar ıldıkı maraga жеткиресиңер. Уюштуруу тобунан 500 сом. Çöregler. Раз. 99 Jumadil gelip koyçu tribunala. Ildıkı maraga ketip atat. Yerge tüş tokşayda Sadırbek aytıp koy. Жогорку марага жеткиресиң палбандар 1000 сом. Бек палбан ылдыкы марага таштаган 500 сом акчалай белек. Алдында менген аты өзүнүкү. Кайман аты Чавкар тугандар. Ушу палбандын чапканда кайлыбында дейтлеби? Бек палбан ылдыкы марага таштаган 500 сом акчалай белек. Алдында менген аты палбанда келип атат. Акбаш аттын палбаны. Асат палбан. Асат палбан. Анат жеттиң. Ташай бер эсеп. Малагей. Ылдыкы марага жеткиресиңер палбандар. Уюштуруу тобунан 500 сом тугандар. Асат палбан келип кой. Молодец, мынакей. Ат өтө жакшы. Жыйындан озуп чыгып, мынакей эл көрдү. Ылдыкы марага жеткиресиңер палбандар 500 сом уюштуруу тобунан. Майли.
Асат Палбан азыр жогорку марага жеткирген Акбаш аттын палбаны Алабукадан Бакынын койгүрөң деген кайман аты менен мынакей атта чыгарды Асат Палбан. Мынакей Узбекстанда чыгарып атат бул палбан буйрса. Палбан да келип атат, Акбаш аттын палбаны Асат Палбан. Асат Палбан. Ана жеттиң, ташай бер эсеп. Малагей. Ылдыйкы марага жеткиресиңер палбандар. Уюштуруу тобунан 500 сом туугандар. Асат Палбан келип кой. Молодец, мынакей. Ат өтө жакшы, жыйындан озуп чыгып, мынакей эл көрдү. Ылдыйкы марага жеткиресиңер палбандар 500 сом уюштуруу тобунан. Майли. Асат Палбан азыр жогорку марага жеткирген Акбаш аттын палбаны Алабукадан Бакынын койгүрөң деген кайман аты менен мынакей атта чыгарды Асат Палбан. Мынакей Узбекстанда чыгарып атат бул палбан буйрса. Раз. Жерге түштү эсеп. Жерге түштү эсеп. Жогорку марага жеткиресиңер. Сумсардын кулуну эмгеге жаккан, кызматы менен кадыр барк тапкан 2023-24 Сумсардын ардактуу эң мыкты инсаны Роман мырзадан 1000 сом. Болду эсеп келип атат. Аксыдан Байел дейт. Ким Байел? Каратөөдөн, а? Биринчи майдан Калиек байдын Байтору деген атында. Кыргыз пулуна $500 салым салдым мынакей. Так, жогорку марага жеткиресиңер Роман мырзанын атынан 1000 сом. Жогорку марага жеткиресиңер 2023-24 Сумсардын ардактуу тулу эмгеги менен элге жагып, кызматы менен кадыр барк таап келип аткан буйруса 89 сыйла ушул аттарды жеген жемди ушул балап келип атат. Романдын аттан 1000 сом. Айда жылас. Роман Абрамович. Чүдөгүлө мынакей. Таза келип атат буйруса мынакей. Палбандар кайылгыгыла. Чүдөгүлө. Жетип калды. Ташай бер эсеп, жеттиңи. Эсеп жерге түштү. Ылдыйкы марага жеткиресиңер уюштуруу тобунан 500 сом. Так, кары күрдөн Эрбек Палбан, а? Медет Палбан. 1000 сом, Роман 1000 сом мынакей сага буйруп тур. Ат кимдики? Ат кары күрдөнбү? Ат кары күрдөн Нышанбай экенин кайман аты Жанзе деген атында чыгарды туугандар 1000 сомго. Ылдыйкы марага жеткиресиңер уюштуруу тобунан 500 сом. $500 кыргыз пулуна. Düşen 94. Düşen 94 gelip koy canaga. Tribünaga gelip koyç.
92 Nurbek atты беріп подкастын трибунаға келіп. Ылдыйқым араға жеткіресіңер палбандар. Үш. Ақтың гүлі алла тоғыз балбылдай, татты жүртек қайсы қырғыз жанды бай. Азмындыре саны сансыз жоғыда, ат түсінді қырғыз ғана алдырмай, қырғыз ғана алдырмай. Шоғырсы тартқан көпірі, жоғытпай келген әр қырғыз, жоқ есе ата мекенге, жоғытпай келген шәр қырғыз. Атам қырғыз теңірдегі көктегі, армақ болып текте тура көздері. Кезетіден емгегече қалушы, ереңдерді әр ойыны көпбөрі, әр ойыны көпбөрі. Шоғырсы тартқан көпбөрі, жоғытпай келген әр қырғыз, жоқ есе ата мекенге, жоғытпай келген шәр қырғыз. Анманастың тоқымдары турасын, қалтағылған бабалардың мұрасын. Қырғыздардан көпбөрінің көк тусын, қылымдарға улансын, қылымдарға улансын. Шоғырсы тартқан көпбөрі, жоғытпай келген әр қырғыз, жоқ есе ата мекенге, жоғытпай келген шәр қырғыз. Шоғырсы тартқан көпбөрі, жоғытпай келген әр қырғыз, жоқ есе ата мекенге. Орынбай палбан Қырғыз пулына $500 салым салды. Молодецсің, блин. Давайте. Ат кімдікі, Орынбай? Қаныбек байдың Чаткал деген жаңа аты екен, туғандар. Палбандар жор жаққа ап келесің. Uyuşturu тоғына 1000 сом ба? Uyuşturu тоғына 1000 сом. Комсомолдан Қапареке өлі? Бұт салғыш. Комсомолдан Қапареке келіп қоңшы трибунаға. Азыр бияқа алдыр отыр. Палбандар чудегілі. Кімде келіп отат? Трибунаға ап келші, трибунаға. Трибунаға ап кен келесіге бияқа. Вот, аттың жалында келіп отыр да, бұл ұндай болса. Ап келе берің әлі, бияқа ап кен, әке. Бияқа ап кен. Жерге таштан. Ұлдыға башқа теке, болды. Қары көрден кім әлі? Ашым әке, бер. Ашым әке ат, өзің үстіға. Қайман атым не? Россия кен туғандар. Туғандар азыр трибунаға ап келген біздің Ашым палбан қары көрден. Өзінің атында 1000 сом ақшалай береке салды туғандар. Туғандар ақсақал адам екен, ат жалын азып келді туғандар. Тақымдайыз, текен, тақымдағылы палбандар. Азыр Ылдыға жетсі чұқыра. Жорқы мараға жеткіреткезіңер палбандар. Жорқы мараға жеткірезіңер. Ортаға түшіп қалды, мара жақын, uyuşturu тоғынан 500 сом. Жорқы мараға жеткірезіңер палбандар. Сымсар үнтімақ жаматына 500 сом. Чотам бұлан? Сарбы ортақ. Чудегілі, палбандар, чудегілі. Жорқы мара. Сымсар үнтімақ жаматынан 500 сом. Туман қылат арқаным, ақа тисе бір қырап, таштым жыдар талқаным. Ортекедей күйіліп, орақтай мойны иіліп, аршын ерет арғыма, қатылған оқтай жүріп. Бір күтсім ау шеңгері, бұл қырғыстым шерлері, қолдақ тепкен шұңқардай, жерден ұлақ кенгері. Сүріңі алып el кірді, жігітке қуат дем кірді, ерінен үрдіп қазаннан, ұлағы менен тең кірді.
janaşı Türkçe namız talaşı Kimisi idip ketette Kıyırman karay janaşı Kamçını kırca dişleri Hayla amal izlenip Kırçıldaşkan erlerdi Kırgızlar sürey güç verin Babadan algan gökbörü Batırlıktın bekleri Gökbörü boğulup yetmeyli Göz arkan yolun üstleri Büyük bizgen atçalı Kırdak bestastanı At oyunu kol Kırgızlar Aziyanın arslanı Жогорку мaraga жеткиребиз балбан. Жогорку maraga, жогорга. Жогорку maraga. Көкташтын балбаны да кетип атат. Кадыр балбан бу, Кадыр. Мырзабек бул, Көкташтын балбаны Мырзабек балбан. Жогорку maraga жеткиребиз, жогорку maraga. Есеп ташлай бер, есеп. Есеп. Көкташтын балбаны. Мырзабек балбандар чыкты мынакей жогорку maraga. Ылдыйкы maraga жеткиресиңер балбандар уюштуруу тобу Сумсар ынтымак жамаатынан 1000 сом. Eki gökçal kaçıştı Hacal jetken ulakta Köy kazandı dolduran Karı dolsun bilekler Kara bulsun kara güç Көкташтын балбаны Мырзабек балбан. Жогорку maraga $500 кыргыз пулуна бер, акчасын бер. Ат кимдики Мырзабек? От Сумсардын аты экен туугандар. Айбек экөөбүздүн Кайман аты Башат деген атында туугандар мынакей $500 кыргыз пулуна. Айда жылас. Видео камерачы Бекен мен үкөмө бир ыраазычылык иретинде бир кол чабып коюңуздар туугандар. Кол чабуу. Молодец. Аз бир суу барат Бекен сага. Молодец, Бекен. Кызматыңа терең ыраазычылык жамааттын атынан. Баястан Production кызматыңыздарда. Жакшылык тойда улак болсо айта бересиздер. Аппаратура, камера, сүрөт, бардык кызмат түрлөрү бар. Тамада, жарчы, бийчи, липой жагы топ. Балбандар, ылдыйкы maraga жеткиресиң уюштуруу тобунан. Азамат. Ылдыйкы maraga жеткиресиңер Сумсар ынтымак жамаатынан 1000 сом. Жогорку maraga кетип аткан палбан, Улам палбан кыргыз пулуна $500 салым салат буйрса мынакей. Бале, жетти эсеп. Улам палбан. Ылдыйкы maraga жеткиресиңер палбандар 500 сом. Ылдыйкы maraga ким жеткирди? Палбан келип кой. Ылдыйкы maraga Көкташтын палбаны да кетип атат дагы 500 сом. Улан палбан байгезин бергиле. Ат кимдики улан? Асыл Аванын Тулпар деген аты экен туугандар, Асылбайдын. Ылдыйкы maraga жеткирген Акбаш аттын палбаны Бийчип Малик акебиздин Патрон деген атында 1000 сомго салым салды. Мухаммед палбанды 1000 сом бергиле. Мухаммед, молодец зүкө. Жогорку maraga салы таштайсыңар 500 сом уюштуруу тобунан. Ылдыйкы maraga салым салган Акбаш аттын палбаны Мунарбектин Маликенин аты
Патрон кайманаты. Мырзаек балбан. Көкташтын балбаны $500 кыргыз пулуна салым салды. Жорку марага 500 дагы туугандар. Каныбек байдын, майдан Каныбек байдын Тулпар деген кайманаты. Так, Нүкү балбан да келип атат. Нүкү балбан жогорга $500 кыргыз пулуна. Жерге түштү. Эсеп жерге түштү. Ылдыйкы марагыларыңар туугандар, уюштуруу тобунан дагы $500 кыргыз пулуна. Жорку мара кылган Терексайдын балбаны Нүкү балбан. Алдында минген ат. Шакаптар 92 Самарбектин кайманаты Чаткал деген атында $500 кыргыз пулуна салым салды туугандар. Молодец Нүкү. Нүкү жана 5 сом койбодум. Жетпей калачта кошпой. Ылдыйкы марага жеткиресиң кыргыз пулуна $500. Түшүп калды. Ылдыйкы марага жеткиресиңер балбандар. Чүдөгүлө. Жогорку марага жеткиресиң палбан. Акбаш аттын палбаны Мукар палбанда кетип атат. Мукар палбанда. Судья карап тур. Жеттиби? Чё там? Сапаш. Так. Самандан өттү келер Мукар палбан. Bir palas 500 сом акчалай белеке. Акбаш аттын палбаны. Ылдыйкы марага жеткиресиңер 500 сом туугандар. Ылдыйкы марага жеткиресиңер $500 кыргыз пулуна. Мукарга bir palas 500 сом. Ат кимдики эле? Кытай сайдан Бекеген атында Мукар палбан чыгарды. Кайман аты по кличке Шоколад деген туугандар. По кличке Сникерс. Палбандар чүдөгүлө ылдыйкы марага жеткен уюштуруу топ Сымсар ынтымак жамаатынан $500 кыргыз пулуна. Кана палбандар чүдөгүлө ылдыйкы марага жеткиресиң уюштуруу топ Сымсар ынтымак жамаатынан $500 кыргыз пулуна туугандар чүдөгүлө.
кана кимде кетип атат, калыстар карап турабыз. Мынакей ылдый кымарага кетип атат. Жаныга мынакей сону кетип атат ат кайыл. Түштү жерге түштү эсеп. Жогорку марага жеткиресиңер палбандар. Уюштуруу тобунан 500 сом дагы. Mana жогорку марага кетип атат. Кыргыз пулуна 500 долларга жогорку марага. Чүдегиле. Көксөррөк Мамат Балбан. Эсеп түштү жерге. Ылдый кымарага жеткиресиңер палбандар. Уюштуруу топ Сумсар ынтымак жамаатынан кыргыз пулуна 500 доллар. Касып Албан комсомолдон ылдый кымарага жеткирген. Алдында минген ат Каныбек Байден браслет кайман атында тугандар. Касым молодец ка. Текени балбаны молодец. Мамат Балбан, көксөрөктүн балбаны мынакей. Мамат Балбан жогорку марага 500 долларга кыргыз пулуна салым салды. Жаңа ат, Ат кимдики? Ат кимдики эле? Өзүнүкү, По кличке Борзуй деген атында мынакей. Молодец. Ылдый кымарага жеткиресиң палбан. Уюштуруу топ атынан. Мынакей Сумсардын жаш палбаны окуучу 10 класста окуйт тугандар мына. Муратбеков Бектурда кетип атат. Муратбеков Бектур. Алдында минген аты Лимон окшойт, Эсеп жерге түштү эсеп мынакей. Молодец. Жогорку марага жеткиресиңер палбандар. Уюштуруу тобунун атынан кыргыз пулуна 500 доллар. Айнаке мына ат деген ушинтип чуркасам мынакей. Гүлүк атка суктанбаган эркек эмес дейт мынакей. Бектур 10 класс. Аты өзүнүкү, По кличке Тумар экен тугандар. Айда жылас. Молодец. Бектур молодец. Чудей бер. Жогорку марага жеткиресиңер. Уюштуруу
Ana palvanlar çudegile. Jorqi maraga jetkirelsiň. Düşüp kaldı, jerge düşüp kaldı. Jorqi maraga. Jorqi maraga palvanlar. Hey palvanlar çudegile. Jorqi maraga. Jetele. Çalındadı jigittin kareginin örtörü Halatoğdu büyük Qarı kürdü palvanı bayas palvan okşaydı. Adaş pazam. Jerge düştü. Ildıqı maraga jetkiresiňer. 69 Alapqadan gelgen 69-njy жылkı Sultan ekebizin atынан 1000 so'm. Ildıqı maraga 1000 so'm. Alapqadan gelgen 69 жылkı Sultan ekebizin atından 1000 so'm tugandar. Jorqi mara Kırgız puluna $500 bayas palvan salım saldı. Qarı kür. Qaysi Alapqabı? Şamıga akşa Alapqadamı? Şamı bay. Sen kalkındı tulbarındı top Tuyak üçün jogot bol Kızı gelgende kızılgamsı togot Akılbek. Hatırlar gülüktür Kay kazandı toldurar Karut olsun bilektir Kara bulsun kara güç Köpürüdü kanadı Bu baylardı gömüdü Bulağındı salatmış Bu baylardı gömüdü Bulağındı salatmış Mana palvanlar çudegile. Alapqadan gelgen agabız 69 жылkı Sultan ekebizin atынан 1000 so'm akçalay belek. Jigitler hatırladı gülüktür Tay kazandı tolturar Karut olgun bilektir Kara bulçun kara güç Köpürügü kana düş Baylardı göğüdü Bulağındı sala düş Şungalga jigitler hatırladı gülüktür Tay kazandı tolturar Karut olgun bilektir Kara bulçun kara güç Köpürügü kana düş Baylardı göğüdü Bulağındı sala düş Baylardı göğüdü Bulağındı sala düş Palvanlar çudegile. Ildıqı maraga jetkirебиz. Ылdıqı maraga Sultan ekebizin atынан 1000 so'm akçalay belek. Köktaştın palvanı Mırzaökte ketip atat pakaştı. Çudegile palvanlar qarap koygula. Jetile. Çude. Hayo. Ildıqı maraga suya qarap koy. Jetdi. Jerge düştü esep. Mırzaöк palvan Köktaştın palvanı 1000 so'mga salım saldı. Jorqi mara palvan jetkiresiňer. Uyuşturup top. Sımsar ıntımak jamatынан $500 Kırgız puluna. Mırzaöк palvan Köktaştın palvanı azır ıldığa salım saldı. Aldığında mingen at. 1. maydan Kanybek Baydın. Ne degen atında le? Tulpar degen kayman atında tuğanдар. Mırzaöк palvan ылдыйга салым салды 1000 so'm акчалай белекке. Köktaştın palvanı tuğanдар. Aldına mingen at. 1. maydan Kanybek Baydın attı. Kayman attı Tulpar.
İlyas Palvan'da ketip atat tuğanlar. Ama oşada tartçıl olsang 1000 so'm beremiz ama. Ketti İlyas akete ketip atat tuğanlar İlyas akete. Samarbek'tin attı. Esep taşlap koyaring. Düştü mü? Düştü jerge düştü boldu esep. Çok jerge düştü. Düştü. İlyas Palvan gel koyuңuz tribunaga Kırgız puluna $500. Kийинки биздин ылдыйга салым жеткизесиң ылдыйкы маррага. $500 daha Kırgız puluna. İlyas Palvan gelip atat tuğandar. Aldığında minген at Samarbek'in atı. Бүркүт bilim nele? Kök kuş ha? Samarbek'in atı tuğandar. İlyas ake malades ake бар болуң. Ылдыйкы марага жеткиресиңер palvanlar. Той эси Сумсар ынтымак жамаатынан $500 Кыргыз пулуна. Сумсар дагы Бектурда кетип атат, Бектурда. Исабы? Оу. Жерге түшүп калды эле балды. Иляс аке линиядан өттү эле. Болду. Жок, линиядан өттү эсеп да уже. Так, ылдыйкы марага салым салган 11 класстын баласы Иса Палванбы? Осман экенин баласы Майдан, Акбашаттан тугандар. İsa Palvan aldığında minген at Baytoru det klичкасы. Kimnin atı? Özünün atı kim? Malades İsa Palvan. $500 Kırgız puluna. İsa malades. Malades zorsun. İsa Palvan Akbaşat 11 klas. Жор трибунага palvanlar tribunaga жетелебиz. Мамет алыка келиң бияка. Tribunaga. Tribunaga жетелебиz. Tribunaga palvanды бияка. Оу! Palvanды бияка жетелегиле tribunaga. Азыр. Мамет алыка. Ай, жетпей калды эсе эмес. Как раз. Az to'xtab turing. Jetsin. Так, жорқы мараға жеткен жоқ эсеп эмес. Туғандар азыр ким алса желательно трибунаға алып келиңиздер. Трибунаға. Трибунаға алып келгилечи палбандар, трибунаға. Болду. Трибунаға алып келгиле палбандар, трибунаға текен алмаштырабыз. Eziltedin kökbörü erenderdin taymaşı Azaymagan aybate abaltadan kökbörü Arstandarden taymaşı Tulparının jalında Palvanlar tribunaga alып келебиz. Тeken алмаштырабыз palvanlar. Alka tergetip aldırışpayt namızdan Судьялар трибунаға алып келебиз. Palvanlar трибунаға жеткиргиле. Текен алмаштырабыз. Ақсақалды атаңда, ағелешек апаңда Бар сүріп, қиқырып, олтырышты қатарға Ерлер мықты ойносын, елім көріп той болсын Айкөл манас қолносын Мырзалардың бектері, жалдары көптірі Ата салтын арытпай, алып берген көптірі Ұрпағыңдың жанында, ұлдарыңдың қанында Ағып келген көптірі Palvanlar
Текени трибунага жеткизгиле алмаштырабыз. Карап койгула палбандар. Палбандар, трибунага жеткирип берилечи, Текен алмаштырабыз. Мамбет алкен кино. Трибунага жеткизгиле. Трибунага жеткизгиле. Бол, стоп, стоп, стоп. Стоп, токтоткула. Мамбет алке келип коюңузчу бул жака. Болду. Нон берген жокпуз да. Ровно 20 саат. 25 миң. Ашыргыла нон. Алып келгиле. Анарбек кара. Анарбек палбан бияка ке. Болду, таштап кой. Onu alışpagıla Selaman. Alışpagıla. Koyuşpagıla. Düş. Болду, умкага 500 сом бер, час. Самат Ажын Чорный деген атында Умка, Аксыдан келген Умка палбан $500 кыргыз пулуна. Туугандар, азыр Мамбет алке ылдый кымарага таштайт. Жогорку кымарага ким жеткизсе Мамбет алкенин атынан 3000 сом, туугандар. Азыр түшкөт атей. Ат жалын эле, экиге салаңда ташырып бергиле. Жабышпагыла. Ылдый кымарага жеткизип таштагың. Ылдый кымарага. Жок, 500 сом бер. Ай. Так, ылдый кымарага жеткизесиңер. Мен Самарбек 2000 кен. 2000 сом бересин, оларды алып коймайды, акча юрдур керек болот, майлыбы? Бердиң 500 сом бияка. Берем. Ondan al, 2000 kılıp. Sen sal koy. Яктан көзүн 2000'de. 2000 Самарбек'in attan mı Ha. Bunu yer yazma kış etti. Ne oldu Sudiyem, ne oldu? Kim? Deniz Balban mı? Kim? Так, жерге түшкөн базар жогорку мара $500 кыргыз пулуна. Ildırga sizler jettisizler mi? Atın kim? Atты айтып қой. Так, Каратөдөн Бакыт деген палбан Мамбет экен 3000 сомдон салды. Ийгилик. Кийинки жогорку мара 500 сом. Өзбекстандан келген палбандар екен, караштырып койгула, мейман екен.
Жогорку марага жеткиресиңер палбандар. Жерге түшүп калыптыр, эсеп эмес дейт. Шапчар, онда курсан келди. Курсан келди бар. Сразу алып кал, чоң больницага апарсам. Кешіп қойды. Апара. Сразу көрөм. Азыр сразу ана. Азыр ичи ооруп бузуп атырган. Мен аппендикс кеттім. Аппендикс подозрение кеттім. Ошондой болгондо мен ичи ооруп туруп бузуп атырган. Аппендикс. Аянда ушундай болгон. Кезеби. Кезип алып кой. Чыгып кезеле. О, жанагы төөлөрдү ошо ичи ооруп атыр десем, биз бөлүшүп берип койсо, ичинде жарылып кеткендер опасный да, досым. Аппендикс Жарылып кетіп, қарағанда зор тазалаштым деймін. Мен ушунда балам көрүп атканда. досым, жарылып кеткен ичеги адам. Жогорку маррага таштап, жогорку маррага. Түштү, жерге түштү, эсеп эмес. Так, палбандар жогорку маррага жеткиребиз. 20 метр калды. Жеткирген палбан уюштуруу топ Сумсар ынтымак жааматынан $500 кыргыз пулуна. Улан палбан, Мәккәмбе улан палбан. Азамат, жогорку марра. Палбандар жогорку маррага жеткиребиз, жогорку маррага. Атқа отырғызыр, құда қалды біз ат алып қалсақ, шулар чабат біздің аттарды. Ат отырғыза береді, жайда отырғыз. Біз ат алсақ, шулар чабат біздің құда қалды. Палбандар. Ой, акырын. Судьялар карап койгула, судьялар. Ташта. Эсеп жогорку марага жетти. Келип койгула. Эсеп эмес? Ой, карап койгула. Аткарма. Акырын, эй. Ойлагыла, палбандар. Байге табылат, эй. Судьялар карап койгула, азыркы сорунду кимге беребиз, кандай болду, кандай жок. Апер ошонун атын не? Жанатан бери эчтим исте. Өзүнүн аты бар экен го. Бул дикма азыркы эсеп эмес экен. Эсеп эмес, жогорку марага жеткиресиң, 500 сом аласың. Жогорку марага. Жогорку марага жеткиресиң. Жетти, эсеп. Жесеп. Ылдыйкы марага жеткиресиңер туугандар. Биздин Самарбек 92 Самарбек мырзанын атынан 2000 сом. Шакаптар Самарбек. Ылдыйкы марага жеткиресиңер 2000 сом аласыңар. Мындай кылып кой, мен айтканымды жазар, азыр кеч болуп кетет. Бер берели. Yo, 500 сом бересиң ала. Ылдыйкы марага жеткиресиңер палбандар, ылдыйкы марага. Самарбек 92 Самарбектин атынан 2000 сом. Шакаптарда сүйүндүн аты экен, бадöş чыгарган азыр. Кайман аты Чолток экен. Сүйүн кайсы сүйүн? 92бі? 92 сүйүндүн аты экен туугандар, мынакей. Бадöş чыгарган. Палбандар, ылдыйкы марага жеткиресиңер. Дагы бир 92 Самарбектин атынан 2000 сом. Чүдөгүлө. 92 сыйла. Анарбек ат жакшы өзү. Судьялар карап койгула, ылдыйкы марага жеткиресиңер палбандар. Ылдыйкы марага жеткиресиңер.
Судьялар ушул жерди карап койгула. Ылдыйкы марага жетсе эсеп деп койгула, палбанды айтып койгула. 2000 сом Самарбектин атынан. Так, туруп теке жерге түштүр. Туугандар жогорку марага жеткиресиң. Жамааттын атынан 500 сом. Жазып кой кейиңиз. Азыр палбан келип койгула. Самарбек мырзанын 2000 сом акчасын алып кетебиз. Судьялар эсеп деди. Эсеп деди судьялар мынакей. Каяктын палбаны? Курскийден Аксынын палбаны Марат палбан. Нурсейиттин аты экен, Кайман аты Баррон экен туугандар. Жогорку марага 500 сом кетти. Кана чүдегиле палбандар. Жогорку марага жеткиресиң кыргыз пулуна 500 сом. Жазып кой. Ошо мен анан дагы бир 500 сом, 50ге жана Айбек экен 5-ин жазып кой. Таза жерге түшсө эсеп мынакей Мелис палбан алып келди, Акбашаттын палбаны. Кытай сайдан Бакын аты. Мелиске таштап койгон, бир жолу алып көтөрүп жүрө бербей. Түштүбү жерге? Эсеп ылдыйкы марага жеткиресиң дагы 500 сом. Мынакей. Ылдыйкы марага жеткиресиң 500 сом палбандар. Чүдегиле. Кары күрдө кетип атат, а? Мынакей Айтулуу Мелис палбан ушу Мелис экен. Сүрөткө түшөм дегендер келгиле, түшүп алгыла. Бергиле 500 сом. Кытай сайдан Баккен. Ылдыйкы марага жетип калдыбы? Судья карап кой. Жетти? Жетти ылдыйкы марага. Жогорку марага жеткиресиң дагы 500 сом туугандар. Ким? Шамбай экен Жанза деген атында Медет палбан 500 сомго салды туугандар. Азыр жогорку мара дагы 500 сом. Палбан экен Сумсарды палбаны. Айтулуу Мейман палбандын оğlu Акылбек палбанга кетип атат. Жаныбар. Хайда жылас. Мынакей кайыл кылып кетип атат. Эсеп ташла мына түштү жерге. Эсеп. Палбандар ылдыйкы марага жеткиресиңер. Ылдыйкы марага жеткиребиз. Оразалиев Айбек акебиздин атынан 5000 сом дагы. 5000 сом ылдыйкы марага жеткиргиле палбандар. Ат кимдики? Акылбек палбандын алдында минген аты Сафет Буландын аты экен туугандар. Палбандар ылдыйкы марага жеткиресиңер. Аксыдан Кылыч деген аты экен Акылбек палбан чыгарган. Ылдыйкы марага жеткиребиз. Америка Чикагодон туугандар. Оразалиев Айбек акебиздин атынан 5000 сом. Кетти. Нүкүдө кетип атыр. Жок, мукрыш биле, ким биле. Ылдыйкы марага жетиш керек. Качкыла балдар. Чыгай. Нурайындар. Ылдыйкы марага жеткиребиз. Ноун берейинби? Азыр судан ке. Судьялар карап койгула. Акылбек палбан алып келген ат туугандар Пачатадан Кылыч деген акебиздин аты экен. Трибунага алып келесиңер текени, трибунага алып келесиңер, кыргыз пулуна 500 сом аласыз. Кел тазыраак, судья. Текени алып келгиле трибунага, токтоп туруй. Ногу жыртылбаганбы, көрчү? Трибунага алып келебиз. Судьялар келип койгулачы, азыр 5000ге салган адам мынакей таза болду, эсеп эмеспи? Судьялар айтып койчу рациyaдан.
Бол kaç. Болды, стоп, kaçqıla. Туғандар hazır болып текен ылдыға таштап берет. Біздің балдар ап кетті текен ылдыға таштап берет. Жорқы мараға жеткіресіңер. Жана 5000 сом баштан қойып атырық. Жана есеп емес деп қойды. Қайра қойдым мұна 5000 жорқы мараға жеткіргілі. Айтып қойдым. Жорға жеткіргілі 5000. Оны чуақ мен бәйтұрың білі сұрауайлы өңіріп кетіп қалыптыр мен. Болды. Болды. Палбандар, жорқы мараға жеткіресіңер. 5000 сом. Оразалиев Айбек өзін 5000 сом қайра қойдық. Қарағылы, етет боғла, жөө жүргендер етет боғла. Ерте албады, больницаға алып кетті. Неден шыққандар оң жақта больницада ошо. Ерте албады, жана біреуі шақырдық эле. Жоғарқы мәррәге ынтымақташ, жоғарқы мәррәге алалдап таштайсың, аласың 5000. Нормально. Жоғарқы мәррәге. Палбан, трибунаға жеткіресіз, трибунаға алып келесіз. Мырзабек, бияқа. Улан, бияқа тарт, трибунаға тарт. Трибунаға. Бол, жауышпаймыз, стоп, палбандар, стоп. Есеп, ташаймыз. Болды, бияқа тартқыла. Палбан, аты жөнің айтпай кел. Каравандан Иса Палбан 5000-ге салдым, мынакен. Иса Палбан, мынакен, таза болды, молодец, ат. Абинің Лекс деген атын екен. Туғандар ем қатар тұрып берілен ол жерге келіңізде бір кейкі үркесені, кейкі айлығы өткөз бір жақшы бата қылайлы, туғандар. Еме той болған жерде кемшілдік болады, анша қап етпейсіңер, действительно. Бардың ардың ойлағаныңардай болбойды, анша адашу болады, анша кемшілдік болады. Өзіңіздер жақшы үлестер, Сумсар жаматына кемшілдік болса, үзіра қап етпейсіздер. Азыр біз Сумсар айылынан кейінгі кезек үркесе ақпашаттауы. Кен Айбеке өзіңіз сөйлеп тұрып ақшатқа бірін өткізіп берің, анан бір бата қылауыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Жамаат bir e'lon бар, e'lon qilib qo'ygan kecha. O mayda ergeç taksis dozum surandili. Men chaqiruvchiman qisqasi. 15 fevraldan 15 atasini ash beradi ekan, 16-sı bir жақшы oyun qilib beradi ekan, baldarına toy qilib beradi ekan. Mayda ergeç taksis. Ha? Uqtыңара бардыңар. Эми kim Akmaşat'tan? Alaneke kim? İlyas. Kimin gelesingер? Ha, Murza Mamtik'e var eken o. Ha. Oy, qalay qalq. Ança kemçilik bolsa keçiresiңер, kuş kepsiңер. Aman esen үйүңөргө жетип алгыла. Allahumma anzil munzala mubarak wa anta khairul munzilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urmatu qalay qalq. Növbet Akbaşatqa Xudo qalasa kelaverasiz. Nasib qilib Xudo qalsa shu yerda